Kaj ima dobrega pri doktorji? A ste zvedla? Ja. Veš, pa vam je dal. Čakaj, takole da Na kaj je rekel, až ki povedala? Ja. Sem dobila tole. Aha. Kaj pa imaš, na kaj je rekel doktor? Tole palčku mi je dal, pa... A veš, kaj moraš narediti s tem? Duš. A veš, kaj s tem ide? Peti tega doktorja poklicati, pa ti bo povedal, kaj moraš narediti. No, pej poklicati. Tako. Tam imaš to, pa imaš prav. Doktor Tonin, prosim. Dober dan. Jaz sem tista, ki sem bila prikletle prvo, ki sem mi dal palčko. Aha, ja. Mislim, da se vas spomnim, ja. Gospa Štefi, a ne? Ja. A svečko mislite? Gospa, svečko morate dati analno. Kam moram jaz to dati? Kako dam? Analno, tako. Ja, ni za kaj. Nasvidenje, gospa. Ja, adija. Na kaj je rekel? Takole rekel, da tole ni palčka, ampak je svečka. Dobro, kaj me lahko tisto svečko narediš? Polej. Kaj no? Kaj je rekel doktor? Sem spet pozabila. A šla prvo sem na telefon ga poklicati, pa si baba zdaj naliza, viš, kaj je rekel doktor. Tudi baba preklemanska. Bom zapisala. Kaj dej me ti sam belazna umna? Redi, ja. Doktor Tonin, prosim. Gospa Štefi. Ja, jaz sem, ja. Dajte mi še enkrat povedati, kam dam jaz tu, palčko, svečko, tu. Analno, gospa. Analno. Aha, ja, hvala, buhne, ja. Ja, ni za kaj. Alojz! Štipi, a skončil zvidla? Sem Kaj je rekel? rekel je, anu, Kogaj ne, kaj se moraš to? Dej, mama. Dam. Dam tam zdaj, jaz pa staršina. Dej veče idemo klicati tega doktorja, pa si že končil za pomočenega šel, jaz poklicati plavo, pa cel hudič uvaš. Živce, pa imam slabe živce. No, kaj pejce, zdaj bom pa jaz dobil hvala slabe živce.
Doktor Tonin, prosim. Gospa Štefi, urici jo